ntuze yapfuye agifite ukuguru baramurashe abamurashe ni muri 1996 aho cyo tuvugisha ukuri 96 barashe se izo ntambara zabaye mbere uhabona n'aba basaza bafite ziriya buriya bumuga bwatewe n'intambara. Ngiye tubahe ikaze mwese mukurikirana Tawala TV mwese muherereye ku isi, tubahaye mwaramutse abandi tubahaye mwiriwe bitewe naho muherereye ku isi bari mu migabane itandukanye. Reka dusuhuze abakunzi bacu bari muri Canada, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu Bwongereza. Twongere nanone dusuhuze abari Burayi, mu Bufaransa, muri Belgique, Hollande no mu Suisse, Norvège. Abo bose ni abakunzi badukurikirana 5 ndetse tutibagiwe n'abari muri Aziya. Hari abo dufite bari muri Korea tuziranye benshi, abari mu Bushinwa ndetse n'abari mu Buyapani. Abo bose mu Buhinde tubahaye yambu cyane, ndetse tutibagiwe cyane mu mugabane wa Afrika dutuyemo, cyane cyane abumva no rurimi tuvuga abanyarwanda, barundi, abanyamurenge n'abanyamasisi, ndetse tukaza ni Bugande aho abakiga n'abanyankore bumva no rurimi, n'abahaba batanzania. Mwese turabasuje tubakiye ikaze kuri Tawala TV, tubabwira ngo ikaze kandi mukore subscribe, mukore share, comment kugira ngo ibiganiro n'amakuru yacu nkaya ntakajye abacika, azajye abagereraho igihe murakoze. Sindiye nyine ndi kumwe na Reking kacu. Murabizi yuko iwacu bamaze imyaka 9 hariyo intambara ubudasiba. Rero tugiye kubabwira uburyo uyu munsi byifashe. Mwagiye mwumva ibitero byabaye kuri Kangwe, aho ni ku Ndondo cyangwa se mu Bijombo, kwere ko ni hagati y'umuco hagati ndetse no ku Ndondo. Ubwo ni hafi iwacu ngewe. Sinijye nyine rero ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye kuva kuri Tawala, Bwana Eric. Ndagusuje cyane musaza. Waramutse neza The King? Naramutse naniriwe. Umeze turashima Imana. Yego. Uretse gusa ko ari akabura gakomeje kugwa umujungi wa, ariko burya umugisha, imvura ngo ni umugisha cyane cyane. Ariko se burya ngo imvura ni umugisha niko bavuga, ariko iyo yaje igatwara abantu, nire yatwara abantu ejo hano iyo ngiyo nimba ari umugisha, ariko kuri bamwe cyane cyane nk'abahinzi aba ari umugisha. Cyane cyane mu mujyi buriya tuba dukeneye yuko imvura ishobora kugwaho gakeya, ariko kugira ngo kagataka kariho ivumbi gase nk'akagira. Ariko tuba dukeneye ko imvura yagwa ahantu bahinga cyane, kuko muri Nairobi aho dutuye ntago bahinga cyane. Ariko na mahoro. Wese umeze ute? Nanjye ko ndasukuma tunakaza mugani wa beno. Bora tumaisha mane. Ari akantu bazavuga ngo tunakaza. Turakaza nyine bro. Reka tujye makuru. Minembwe babyutse neza ndetse biriwe neza. Hari agahenge kubera ko uyu muryango w'abibumbye uri hano, ndetse biravuga yuko umuyobozi w'uno muryango w'abibumbye nyine yasuye abaturage ba Minembwe, ndetse bakomeje kubona ubwo bufasha. Habari amavuta, imyunyu. Nukuvuga ngo hariya harasa nkaho hatuje kubera uno muryango w'abibumbye. Iho nta bintu byinshi turi buhavuge, ndetse na za Mikenke, gwera za Mikenke kumanura niho muri kino gitondo, ndetse kuva ku munsi w'ejo ku mugoroba kugeza muri kino gitondo cyo munsi kwa gatandatu, kugeza n'aya masaha turi gukoraho amakuru yo kumanywa, niho hari ikibazo. Ku munsi w'ejo rero hano kuri Kangwe, ku bantu benshi ndashobora ko bari batuye hehe za Byurana hehe, kuri Kangwe ni hakurya gwerera ngira ngo ubugiye kuja muri ndatekereza naho ngaho. Nukuvuga ngo kuri Kangwe ni hafi ya za Kabara, hafi ya za Kabara ngira ngo ni hafi ngo ya za Bijombo. Kubona ashobora kuba wenda batazi bino bice n'Indondo, niho neza Indondo itangirira. Nukuvuga ngo ku munsi w'ejo biravuga yuko hari igitero cyahagabwe cy'abangaba Barundi kinini cyane cy'abarundi, ndetse na FARDC hamwe n'ababambari babo, aribo P5, harimo abarundi, harimo abazalendo, harimo n'aba mercenaires. Baratera, barangije gutera, gusa biravuga yuko bino bitero byateye hano hantu ntabwo byavuye inefu ahangaha nyine za Mitamba hehe. Bari gupresiza bakavuga yuko ibi bitero byateye bishobora kuba byaravuye mu Mikenke cyangwa se za Gipupu.
kubera kuko hari abakatanyama nyine n'abarundi iyi coalition yabo nyine hari bamwe bari batsinzwe wibuka igihe drone yakubise abantu hano mu Kenya hari bamwe bahunze bagahungira mu bisambu ariko nyuma y'iminsi nkinga yabongera kandi kugaragara hanze biravuga yuko rero bagiye bashaka kwiba inka z'abaturage ngira ngo narakubwiye yuko iminsi yashize bavuze yuko hari ahantu ngo hari isoko umuguro w'inka cyane birashoboka yuko ari izo bari bagiye kwiba kugira ngo bajye kuzigurisha ariko bamaze kwiba inka umunsi w'ejo nyine bararwana gusa amakuru aravuga yuko amadubu n'intare babakurikiye ndetse bashobora kuba hari inka zimwe bagaruriye ku kabara aya makuru wayumvishije gutebwa na munyamakuru reka tubabwire yuko tubahaye ikaze kugira ngo abantu baze twumvane ano makuru kandi bayumve yose The King bumva uburyo akarengane kacu kameze n'uburyo turi guterwa turi gukorerwa ibitero bidafite ishingiro byo kutunyaga byo kutwambura so rero urumva muri ako gace rero kw'indondo hamaze iminsi n'ubundi tubabwira yuko hazamutse ingabo nyinshi cyane zirimo amakoalisiyo harimo amoko yose yo muri Kongo ndetse hakabaho n'abarundi barimo ndetse bagiye gutanga ubufasha na P5 ndetse na FDLR urumva ko ari coalition nini cyane nkuko wabivuze ubu nyine indondo niyo navuga ngo igiye kwatakwa cyane Minembwe hari hasigaye hatakwa drone nta buryo basa nk'abatsinzwe mu kwinjira muri Minembwe ubu nyine no kuba noneho hariya uriya mugabo uhagarariye uno mugabo w'abibumbye no kuvuga ngo kuba ari hariya nabyo ni ikindi gituma Minembwe isa nk'ayitekanye none n'uvuga ngo nta mirwano irimo kandi icyo dushimira nuko yagiye abonana n'abantu nabonye hari abakoze ibiganiro bamugejejeho ibibazo bamugezaho ibyifuzo bamugezaho bagenda bamwereka uburyo barashe amadrone yarashe yangije ibintu byinshi abantu bakoberetse kandi ibintu bigaragara yes ni ibintu bigaragara bamugejeje mu bitaro bamugeza ku makanisa bamugeza ku mashuri donc amazu y'abaturage uburyo yasenywe byose babimweretse arangize aravuga ati nawe ubu ntago ashobora kuvuga ngo mpagaritse intambara cyangwa ngize gute ariko ibi mu mpaye iyi raporo mu mpaye cyangwa se ibyo yabonye ibyo nabonye babifotoye n'amarikode bayafashe baganira n'ibiki nanje icyo ngiye gukora ngiye kujyana ku bantu njyanira raporo nicyo kintu kiri gukorwa hari ubunyine bwana munyamakuru hari mu Minembwe so rero ariko umwanya bimeze gutyo bisebe rero byimukira indondo nubango rero indondo ndetse yanasenyutse cyane kurusha ahandi hose indondo yarashize ni ibihuru gusa abahatuye ni imbarwa nubango rero intambara yimukiye indondo ubu nyine intambara yo hasi yimukiye indondo kubera ko niho ubu nyine hari ingabo navuga nyinshi cyane ziri gushaka uburyo zinjira kugira ngo zifate indondo yose nizimara kuyifata zinjire mu cyo hagati mpaka muri Minembwe umugambi wabo rero kuvuga ngo ababa ino coalition binjire mu ishyamba bakubitwe bahunge bagaruke ubu nyine nta kindi kandi urebe ko bararwana bashaka kunyaga wumve abo bantu urumva bafitiye target cyangwa se bafitiye bind kurwana kunyaga gutwika amazu kurumva icyo kintu nta kintu kiri focus bahabarwanira ngo reka tugende dufate tubirukane bagire gute ko bararwana bashaka gutwara inka kugira ngo bajye kugurisha inda nini abasirikare badafite icyerekezo abasoda bo kwiba gusa donc abo bantu ntibashobora gutsinda urugamba no gusinije uzafatana nuwango rero ari byo turi kwihanganisha abantu bari ku ndondo bari guhura n'ibyo bibazo tubabwira ngo pole kuri ibyo bitero biri gutegwa ariko kandi uyu ni umugambi wa umaze igihe ucurwa niba ubona indondo iri gutegwa kuriya harimo byo bitakagara n'umugambi urimo babitakwira kuko nibo bakuru takwira niwo mutwe wa ziriya ngabo za Wazalendo nuwango rero nimba ubona hari ya Nyamushebwa atari kugenda nibitakwira kubera impamvu atari hari nibitakwira nuwango rero nibiri kubera hari indondo wacu nibitakwira n'abari abagabo bacu babagambanyi bari mukuja kwitereka ivyeri n'abapasteri n'ababishopu bakaza kutubesha bamaze gusinda
ndagira ngo wabonye ifoto none se ifoto igaragaza burya ngo nta foto ntacabaye nuba ngo abo ngabo nibo rero baha bashaka kutugirira nabi no kutugambanira kugira ngo batwake izo nka ariko icyo dushingiyeho ni uko byanze bikunze ubwo babirukanye bari no kugarura n'izo nka twizeye yuko urugamba rupanzwe neza kubera ko nimba hari ikintu gihari wa mugabo we hagiye gututumba intambara hari imwe idasanzwe reka twiteguze abantu ko hariya hagiye gututumba intambara imwe idasanzwe imwe y'umuriro niyo igiye gututuma biriya bice by'indondo hari umuntu wese ashobora kuba yabibona yuko hano ku ndondo bitameze neza kubera ko abasirikare bakomeje kuzana ari benshi kandi sintekereza ko Kisegeti hari umunsi n'umwe azigera ahereza Kongo amahoro kuko nimba ari umuntu wa mbere wabujije Kongo amahoro ni Kisegeti kubera ko bagiye mu mishikirano y'amahoro bemezanya ko bagomba guhagarika intambara bemezanya ko bagomba gufungura imfungwa kuri sedi zone ni ukuvuga ngo buri munsi yohereza ingabo zikazamuka ruguru cyane mara ngo zikajya kuramforsa abantu bari abasirikare bari za point zero abandi bari hano urabona hano munsi ya Mitamba ngo niho bari abandi bari za Masango za Masango abandi bari hano sasa kuri ntuza hano za Gafinda n'abandi Gafinda barahari ariko rero hano basirikare bari hano wango imisozi yose y'indondo wera Gafinda ukazamuka ukagira Masango iwacu ugakomeza za Miki byose aho hose nuwango nugwera hose huzuye habaye ishamba abakatanya za Wazalendo barahakambitse bafite ubwoba baravuga tugomba kurwana kubera ko nitudafata bino bice tuzaba tweshuwe niwo mugambi wabo nukuvuga ngo rero umugambi wabo no kugira ngo base nk'abafata indondo nabandi bahite baturuka gutya abagore nuwa ngo bose bahuriye muri ntuze bahurire muri bamashira minembwe hagati ariko ngo hari ikindi kintu ngo bibwira ngo bafite plan yo gufata ngo ibibuga by'indege byose ni ukuvuga ngo Mikenke na Minembwe ngo kubera ko ngo bize ikibuga ngo basanga ngo bafashe za Mikenke ngo hari ubufasha bwaza buva aho buvuye hose bukaza bukabagera hariya ku ndege mu buryo bworoshe barongera kandi baravuga ngo nibafata Minembwe ni ukuvuga ngo ibyo bifuza byose ari ibiryo kubera yuko abasirikare bose barapfuye n'inzara aba boherejwe hano bari mu kugira inzara mu buryo nuko kuje kwiba abaturage hari bamwe biba kugira ngo babone ibyo kurya kubera yuko leta zabohereje nta kintu zibafasha nta biryo nta kigenda sasa bwana munyamakuru hano ku ndondo reka tuvuge yuko tuza kumenya amakuru yose y'iyi ntambara wenda turahereza abakunzi bacu cyangwa se abantu badukurikira amakuru ataha ariko tuvuge ngo amadubu n'intare bari hariya kugira ngo batabare abaturage kandi turizera ko nazira nkaza urumva ko ari zatangiye kugaruka ibyo zose zimwe zakoreshejwe mu yindi nzara ariko n'izindi wenda barazigarura kuko basanzwe bagarura izindi nubwo zitagaruka zose ariko buriya ariko izo bagaruye bamwe hari n'igihe bazabona ko bagiye gufatwa zimwe akagenda bazirasa yego si abantu ni inyamaswa kandi n'inka ziraruhama ziraruha inka wazijana umunsi wose ni ukuvuga ngo rero kandi zizazimenya n'umuhumuro bazamenya ko zagiye muri bakatanya batamenyereye ni abatunzi b'imbwa n'imbwebwe n'ingurube ariko wumve ngo nka koroneri muzima w'umunyamurenge karaja kwivanga n'abatunzi b'imbwa n'ingurube nawe ngo azoza yiba inka umuntu watunze inka biragatsindwa reba nka Nyamusara biragatsindwa n'Uwiteka kandi ariko nta kundi twababwira turabwira ati nuko nyine mwariyahuye mwemeye kuba ibivuma ariko umunsi umwe hari icyo muzomenya hano Uvira rero naho hakomeje kuba kwa udusha dutandukanye abaturage batuye hano muri Uvira bari bazi yuko urabizi ko abaturage batuye muri Uvira benshi n'ababembe abafurere n'abaki n'abantu batari bakunze abanyamurenge bari bazi ko aba Bazalendo na FARDC n'aba bandi coalition yabo yose ubwiri hano ngo bari safe kandi bafite umutekano gusa
ubwabo barivuge ngo baherutse kubona umutekano amadubu n'intare bakiri muri Uvira igihe bahavuye nta mutekano bigeze babona kuko ntibacuruza kubera ko abazalendo barabiba amafaranga yabo bakayabaka bandi bagakubitwa bakicwa ku munsi w'ejo Karyamabenge yaruzuye yamitwara abantu abandi uko barayora imirambo bagahamagara abandi bakavuga ngo baze bare nimba hari ababo bari hano wabuze wese ariho bamushakira uwabuze wese bari kumushakira mu bantu ngo bakokwa bulongo ngo ndani ya bulongo kandi Karyamabenge uriya ni umugezi utemba ntabwo umeze ute ni umugezi utemba ni umugezi umena muri utemba Lake Tanganyika ni umugezi utemba ni ukuvuga ngo urabona Karyamabenge ni muri Uvira noneho ni nk'ahantu hari nje ndayibuka nkiri mutoya twagaza tuja kuhogera igihe nari mvuye i Burundi twari dutuye kwa shangazi wanje yari nko hejuru gutya iba hejuru ko hejuru gatoya ariko nyine ni umugezi utemba ni umugezi utemba mwiza cyane muri Lake Kivu muri Tanganyika ushobora kubitanganyika none cyangwa ni muri Rusizi wate ushobora kumenya muri Tanganyika ndagira ngo ariko ni umugezi utemba kandi mwizaga amazi aba ari gutemba urabona ko akundi imigezi nyine urayizi myiza nyine haba n'amabuye hari n'amabuye nyine ni umugezi w'isoko ni umugezi w'isoko mwiza ariko munini ariko bogamo yego ni ukuvuga ngo abaturage byanze bikunze iyo wuzuye nyine hari igihe utwara abantu wabatwaye ku bwinshi abantu bapfuye ngo bapfuye abantu benshi cyane ni ukuvuga ngo rero muri Karyamabenge reka tuhe kwanza pole abantu bahuye n'ibyo bibazo ni ukuvuga ngo kuba watwaye abantu benshi ntiwabasanze ibyo byose mu mazu wabasanze hanze none ni gute ntago ukuntu iyo habaga nkabitakwira ukamutwara ukamutwara nkabitakwira ngiye kuvuga gute ukamutwara na Yakutumba uzayibuka umunsi umwe ukamubata nko muri Tanganyika uzayibuka umunsi umwe mu bishop avuze ngo wazana hano ngo ntuze ngo bitakwira ngo baro nukumukubita mejongre ni jongre ngo akabumbu ngo hano ngo bahatowe ni ukuvuga ngo hano Uvira hari abaturage bishwe n'amazi yego hari n'abandi basanzwe mu mazu bishwe n'abazalendo yego biravugwa ko hari abishwe n'abazalendo kubera ko bagenda binjira mu mazu nijoro baja kunyaga iyo bagiye rero kunyaga kandi nta kundi baba batumwe nande baba batumwe n'abashefu babo kuja kunyaga ngaho ibaze nimba bari abagenerale baza batuma abahungu babo kuja kunyaga mu baturage wanga bakamurasa kubera ko baba bazi ko nta nkurikizi ntacyo bari bumutware so urumva nirwo rwango n'ubwicanyi n'uwendisipurine bw'abari abazalendo niyo mpamvu ubonaga bakorana na Gisekedi ko nawe n'uwundi muwendisipurine udafite disipurine hari agasito nshaka kuguhereza bwana munyamakuru uzi aba bantu bitwa abapfero n'ababembe hari ikintu twebwe tutari tuzi umusaza ejo bundi yambwiye yabwiwe nawe na bene wabo b'indani urabizi ko abapfura ari abantu bakunda kubyara cyane ashobora gushaka abagore 5-6 wari umusore agaba afite imyaka 20 ukamusanga afite abana nka 50 cyangwa kandi ugasanga abagore barabyara cyane ni ukuvuga ngo iyo umwana muri abo ngabo akuze kandi urabona iyo bakoreye hamwe hari ukuntu bahita bagira power bagafata ya famille restreinte nyine bakwase wabo gutyo babona ari benshi babona ari ukuntu nyine bashaka nka bafite ubushobozi bukeya umwe agahagarara akavuga ngo ngiye kuba generale wanyu urumva ukuntu bahabwa amaranga generale akamafata undi akavuga ngo wowe uri captain wowe uri colonel wowe akagenda bahereza amaranka nyine wowe uri sergeant gutyo na gutyo ni ukuvuga ngo ibo biha amaranka gutyo kandi koko bikagenda ni ba generale sample aba bazalendo se niba ndabaye amaranka ni aba generale sample proclame nta gisirikare bijize no gufata gusakiga kurasa ubundi bakaja hariya nyine bakiproclama ko ari ba generale wabuzi ko ngo no ibingibi byo ibyo twitwa ibitwikururwa twebwe uziko baherezamo ngo n'imbunda ubu nyine nico kintu bakoze kuva bamaze kugira mbere ntibazibwiraga kera tukiba muri ya ruguru ariko kuva igihe byatangira intambara no mu bitukirirwa baza bashiramo mbese nako bimwe byo gukwa
hagomba kubamo hagomba so ni uburyo bwo kugira ngo baremwemo urwango kandi bari abantu urwango baruremwemo cyane n'interahamwe zahunze muri 1994 zimaze gutsindwa nibo bagiye baremamo urwango bari abantu babereka ko abangaba ari bo bahunze niko babwiye bakigera hariya ngo abangaba nibo twahunze iriya mu Rwanda nibo baduteye nibo duhunze naba so bariya bamavu ubu nyine umupfurero kugira ngo mumubwire ngo umunyamurenge si umunyarwanda n'ubwo uwo mwica ntashobora kubyumva ntabwo ashobora kubyumva niyo mpamvu uhabona Colonel Nyamushego bari kumwanga mbere ko batabanze ko bari hariya uza abanyamurenge bande babisetsa bande bazariya sibirwe ntibabaye bantu oya yevuga ari ufira ndavuga abakoloneli n'abasirikare bategetse ufira benshi bari abanyamurenge bahayoboye kandi babana n'abapfurero neza cyane Bukavu ariko ubu nyine nimba bari kwanga umunyamurenge uwo muri leta ni ibituruka buriya ruya rwango rwose rwakuye kuri FDLR ingabo zatsinzwe bwa Habyarimana. Hari amakuru ari mu gihugu cy'u Burundi buriya nari nzi ngo n'abarundi bari organize bino bintu ariko igihe bashobora kuba bafitemo nyine ukuboko ibibeza byose barabyakira yego ni ibibeza n'ubwo ngo nimba ubona bariya baragiye kuja kweza president w'u Burundi bagiye kumweza kuvuga yuko ingabo z'u Burundi ziri hariya mu kurwanya umwanzi ari ugucungura umutekano w'abaturage ariko ntibemera ko iboga baje kumweza yuko atari uri kuduteza ibibazo ingabo ze zitari hariya kurasa abanyamurenge kandi zihaze barasiko bimeze n'uwango rero aba nabo uyu ngo ni Beya Gisaro wagiye Burundi n'abandi bose kuja guteguruza ese Beya Gisaro n'ingu Gisaro nuri uba muri Canada aba muri Canada wa mukobwa ndaga ni mushiki Beya Gisaro ugiye guye mushiki wese ndamwibutsa n'uwango bari muri Canada gisanga muri Canada muri Canada nabonye muri Canada yari yanditse no kuri Twitter man avuga yuko ngo ari abanyarwanda bari kwica abanyamurenge yeah of course so uriya nimba sibyo nimba uriya yamanutse n'abandi bose akamanuka nta kindi bagiye gutegura ni ugufatikanyaga ni hariyaga ibona ukubabwira ati mukore kwa oda abanyamurenge turabazi ntiboja mu muhanda mukore kwa oda mupakire imodoka mubabwire ati tugomba kuja kwigaragambya namwe mwamagane bano banyamurenge bari muri Kenya bahabigaragambya ariko ari ikibazo ngo abarundi bababajije bababajije se imyigaragambyo yabereye muri Kenya yabereye muri Amerika muri Canada mu Bwongereza nkari byari bimeze bite ndatekereza babuze ibyo basubiza gusa ibyo twavuga nubwo ibi bikomeje kuba reka tubwire yuko bari abanyamurenge bari muri Burundi nubwo hoba harimo utugara tunarimo twinshi muri Burundi sinizera ko bashobora kuja mu muhanda ahubwo bopfa yore yavuga ati twebwe turi muri politike kandi ikintu cyo gishoboka cyo sibyo abaturage bari mu nkambi bibesha bakaja kwigaragambya twavuga yuko ari UN kuko yabizira kuko uziko umuntu impunzi cyangwa se umuntu ufite kadi y'ubuhunzi uburi under UN kandi ahantu uburi ubutaka uburiho buriya UN ahantu hose barafashe bameze ari inzoga natwe bara UN se nwango ibo kereka ibo batse uburenganzira ari abaturage atari aba bavuye muri Canada bakaka bari abari Burundi bakabwira president Ndayishimiye ku giti cyabo twabonye ari abaturage bari mu nkambi bakavuga bitewe n'akarengane tuhatubona canke bitewe n'abari abahaba reka shimyigaragambye n'ibyigaragambye y'amahoro reka twigaragambye tubeshuze imyigaragambye y'amahoro tubeshuze dupinge bari abanyamurenge bagenzi bacu hababeshera u Burundi donc kubi Burundi kuvuga ngo bafashe neza ntibafashe neza turahera 2004 mwafashe neza abanyagatumba bari baje okay reka tureke komeza kuvuga byinshi ku Burundi gusa tubihanga amaso abo ba Beya Gisaro reka turebe icyo bazakora
turebe imyigaragambyo bahawe ifaranga na gisegeti turebe ko iyo myigaragambyo bahawe ifaranga na gisegeti nibashaka babaheze bahawe ifaranga na muyaya kuranyumva neza ubu nyine muyaya ntari mu gusubira muri Amerika n'abandi bari mu kwirirwa muri za sena baje ngo kuvuguruza ibirego aba batanze abanyamurenge ejo bundi ariko byatanze ubusa. Hari ibintu bigenda biba proof bigaragaza nuwango nimba muri Minembwe Croix Rouge igezeyo n'iyindi miryango ikagerayo ikabona koko bararashwe ari abanyamurenge sivyo babita abanyarwanda aho bakareba waruzi yuko za modoka zindi zari zizamutse zimwe twarimo tuvuga uzi umuntu watanze itegeko ngo bazitera amabuye nibitakwira byanga byakunda ntiyaye nuwango yahise avuga ati mwebwe muzitera amabuye mwigaragambye nukuvuga ngo ndebera abantu babaje gutanga ubufasha musada kandi ikintu ugomba kunotinga aho ngaho abanyamurenge bonyine bahabwa ubufasha kuri muri mahara bafurira n'ababembe kandi bwose bwabagezeho ubwo ngo ubufasha bwagenewe abantu bose bagizweho ingaruka n'izi ntambara zabereye hano mu misozi miremire y'Umurenge nukuvuga ngo abateye aya mamodoka amabuye badashaka yuko baje gufasha abaturage bari kwigirira nabi bonyine ubwabo. Reka tubwire abantu ngo ineza iragaruka n'inabi iragaruka tunarangiza n'amakuru. Yego ineza iragaruka n'inabi ikagaruka. Yego mwebwe mutifuriza abanyamurenge ineza umuntu wese kwisi uhari utifuriza umunyamurenge uri ruguru ineza reka tumubwire ko uwo muntu afite umuvumo kandi Imana izadutabara. Reka tubibutse yuko no muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bari benshi barafashwe n'abajuifu n'abari kwica. Hari umusaza ejo bundi yapfuye afite imyaka 92 undi yari afite imyaka 103 n'abantu bakoze jenoside abajuifu nyine urumva n'ubu ngubu ejo bundi bapfuye bari mu nkiko. Yewe dore ibintu hari reka dusoreze kuri iki reka dusoreze kuri iki ejo bundi hari umugabo nabonye hano yari umuciyamani Kitengera nzomugarukaho reka kumuvuga banze mureke tuzovuga simuvuge nyine ariko ibintu nkubwira ukuntu abantu baza bajije batanatekereza yaravuze ngo intambara ngo yatangiye muri 1996 ngo abanyamurenge yatangiye kwicwa muri 1996. Uwo mugabo yakoranye n'uyu mugabo contract uyu muremure ni contract uyu umusinguzi ubwire kuguru bakoranye bakoranye igisirikare sivyo nase ise yankuze yapfuye agifite ukuguru baramurashe abamurashe ni muri 1996 aho tuvugisha ukuri 1996 barashe se izo ntambara zabaye mbere uhabona n'aba basaza bafite ziriya buriya bumuga bwatewe n'intambara sivyo warangiza ukaje kuvuga ngo intambara yatangiye muri 1996 ngo abanyamurenge batangiye kwicwa n'abaso bapfuye murinze mubazika bakifite inkomere n'ubumuga barashwe sivyo bararwanya intambara abanyamurenge gihe twatangiye kwicwa iyo ugiye mu mateka za 62 na gatanu icege camburerewa mbere ya Murere hari ejo bundi nibwo bari matubwira amateka mbere ya Murere ariko no byabaye official kuri Murere hari intambara zagiye ziba kuranyumva neza warangiza ukaje kuvuga ngo intambara yatangiye abanyamurenge twaratangiye kwicwa tutaritwa n'abanyamurenge tukira abanyarwanda abandi bekitwa ngo n'abarundi. Reka turangiza amakuru yacu bro tuzokigaruka hariko kino kintu wa mugabo we ndakurahiye mfite amakuru yawe sawa. Reka dushimira abantu bose badukurikiranye cyangwa se bakurikiye amakuru yacu tubifurize umugoroba mwiza ndetse aho muri hose Imana ikomeze ibarinde. Ico mutibagirwa no gukora subscribe kugira ngo mugende mubona ibiganiro bigiye bitandukanye. Uje kuri Tawala TV ukore subscribe, uje kuri The King TV ukore subscribe. Twiyemeje kubaha amakuru umunsi ku munsi n'ibiganiro byinshi gitondo na nimugoroba tubahereza update y'ibiri kubera iwacu
ndetse tugiye kwagura timu tugenda tuza turimo n'abantu benshi batandukanye bitegure n'abashitsi dufite abashitsi benshi tugiye kuzajya dukorana bakure bitegure ko hari byinshi n'ubusesenguzi dufite abasesenguzi benshi cyane mfitanye nabo gahunda The King bagiye kuzaza baza kuri zino televiziyo zacu tugakorana nabo ibiganiro abasesenguzi cyane cyane b'abarwanashaka bakuriye abarwanashaka mu duce tumwe na tumwe ku isi muri Amerika sawa tugire ibihe byiza